Akaswani Imphal, Ningthoukhongjam Suni na pau pazari, ahanbada maruiba pau. Mukhyamantri Nongthambam Biren na hairi, Lamphel-Pat Rejuvenation Project na pat asi mahusagi phibamda hanjil hanba ngamle. Security Force ki apunba kangbu amana, Thoubal Jila gi Irong Chingda Thibuhumugi thabak chathabada khusukulai kaya phagalle amasung. Pradhan Mantri Narendra Modi na ngasi Varanasi da lupa koti lising taruk chamromgi project khara sangagani kharagina jatra hungani. Mukhyamantri Nongthambam Biren na hairi Lamphel-Pat Rejuvenation Project na pat asi mahusagi phibamda hanjil hanba ngamle. Social media da thagalakba warwel amada Mukhyamantri na hai Lamphel-Pat ki matam khargi mamangda oiramba phibam amasung hauzik oiriba phibamda sauna khenaba leire. Project asibu mahusagi phibamda porangna bu honabada achauba thaudang loriba myoisingbusu thagatpa phongdorakli. Amaromda Rajya Sarkarna Loktak Pat sengna paikhatliba thaurangi sarukama oina anoba excavator sizinaduna pat asi sengdokpagi thabak chathari. Masina pat asidagi phumdi sengdokpada hena kanaba piragani. PIC Mantri El Susildrona Taurangasi Haktengana Chatuna Insinkre. Rajya Sigi Santi Raksagi Pibam Pagatanaba Security Force na Chingamasung Tampaki Mapam Singda Lepa Laitana Tibu Humbagi Tabak Chatari. Manipur Police ki Sirolaman High Security Force ki Apunba Kangbu Amana Thoubal Jilagi SDNBA Gate Managi Irong Chingda Tibu Humbagi Tabak Chatabada Kusukulai Kaya Pagatle Kulai Singadugi Manungda 9mm pistol ama hand grenade mari nongoi maru khara smoke grenade na chingba polam kaya yauri. Maragasida National Highway 2 amasung 37 da security ki akanba cheksul thoranga loinana malpuba gari puna chambri marphumari Imphal tamna changlakre. Jiribam jila gi manung chane laiba Hilghat Gram Panchayat ki pradhan gi farm house sakhangdaba singna mai tharam le hairi aikoi gi Jiribam paumi na hai thodok adu ngarang ahing nongyai matungda thokibani farm house asigi sarukara maina chaktuna amanga ta thokre. Akaswani Imphal gi nungti gi sandogliba FM headlines pawgi matamda ahungba khara leiragani. Han ayuk pung 10 minute kuntra mangada sandoklamba headline adu ayuk pung 10 makhaida nungthil pung 2 da sandoklamba headline aduna nungthil pung 1 minute 10 da amasung nungthil pung 2 minute Yankai Nipan da sandoklamba aduna pung 2 makhaida amasung nungthil pung 3 makhaida sandoklamba aduna pung 3 minute kun nipan da oina sandoklagani. Adumoina mag ayuk pung 9 minute kun 35 amasung ayuk pung 4 minute kun nipan da sandokpa headlines ki matamdi ahungba lairoi. Anauba matam asi hayengdagi chanaba hogani. Tabiriba pawasi Akaswani Imphal dagini. Pradhan Mantri Narendra Modi na ngasi Varanasi da lupa koti lising taruk chamaromgi sakot tharangi project khara sagagani kharagina jatra hungani. Pradhan Mantri na Varanasi gi Sigra Stadium da miyamgi mitina mada wangangani. Pradhan Mantri na lupa koti chahum marphu lak tarahumdoi changna pakhatpa project tara mari sangagani masigi manungda RJ Sankar Rai Hospital amasung stadium ama yauri. Pradhan Mantri na tongan da project singi jatra su hungani. Haksel, Shiksha, Sanakhonaba, Dharma, Tourism yauna tongan ma kudong chaba, mafam sing miyam da kathokani. Pradhan Mantri na Varanasi Airport, Pautok Chauthongna ba masung anoba terminal building sanaba jatra hungani. Pradhan Mantri na Sigra Stadium da miu lising kulum unaduna warisanagani. Pradhan Mantri na Samarnath Bauddha Dharma ga mari lenyana tourism oina sakot thorangi thabak kharasu paikhatkani. Shiksha Mantri Dharmendra Pradhan Numitarini gi Singapore amasung Australia khongjat ngasidagi hauragani. Khongjat asida Mantri na Shiksha gi lamda tongan wafam kaya lebak aniga khanaragani. Ahanbagi khongjat Singapore da chatkani mafam aduda numinini legani. Siri Pradhana mafam aduda Bharat macha singa unagani. Mathangi numita Singapore gi Pradhan Mantri Lawrence Wongna chingba makok thongba luchingba singa unagani. Australia gi khongjat tasu Siri Pradhana mafam adugi Shiksha Mantri ga thasi kulumdoi unagani. Australian International Education gi mifamda Siri Dharmendra Pradhan saruk yagani. Jharkhand Vidhan Sabha Mikhal gi ahanbagi oina BJP gi mirep humpu taruk ki ming lauthokare. Thasi gi 15 da BJP gi election committee gi mifam
धनवार विधानसभा केंद्रदगी हानगी मुख्यमंत्री श्री बाबुल मरांदेना चिंबा सकनारिबा मियोय कयागी मिंग यावरी अमरोमदा झारखंड विधानसभा मिखलदा इंडिया ब्लॉकना सीट येनबगी मतांगदा वारेप कया लौखरे मिखल असिदा झारखंड मुक्ति मोर्चा अमसुंग कांग्रेसना सीट हुम्बुत्रादा मिखल थेंगनगनी रांचीदा पाउमिसिंगदा वांगांगबदा झारखंड मुक्ति मोर्चागी एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हेमंत सोरेन हाई सीट 13 ना आरजेडी अमसुंग सीपीआई एमएलदा पीरगनी श्री सोरेन हाई झारखंड मुक्ति मोर्चा अमसुंग कांग्रेस की मरक्ता सीट येनबगी वारेप अथुब मतमदा लौरगनी मसिगी मथक्ता आरजेडी अमसुंग सीपीआई एमएल की सीट येनबगी वाफमसु अथुब मतमदा लाउथोक्लगनी मांगना हाई माकी डोलगी मिरेप ओइगदबसिंगी मिंग अथुब मतमदा लाउथोक्लगनी मरगसिदा इलेक्शन कमीशन राज्यदुगी एक्टिंग डीजीपी अनुराग गुप्ता खुदकी महाकी फमदगी लौथोक्नबा झारखंड सरकारना पाउतोक पीखरे कमीशन हाई डीजीपी की पोस्ट असी ख्वाइदगी सीनियर ओइबा ऑफिसर अमना सिनागदबनी झारखंड विधानसभा की मिखल तांका अनि थोकना नवेम्बर 12 अमसुंग 10 दा भोट थादनगनी भोट मसिंग नवेम्बर 12 दा थीगनी नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन अखंग हाई सिंगदा हंगसी हाइबा अहानबा एपिसोड ngarangdagi hokre thorang asina डिजिटल इंडिया थौरांगी मरमदा लेबागसिगी नागरिक सिंगदा सरकारी कर्मचारी सिंग नत्रगा सब्जेक्ट एक्सपर्ट सिंगदा वहंग हंगदुना मखोइना भाप तादबसिंग खंगनबगी खुदोंग चाब पीरगनी केंद्र की इलेक्ट्रॉनिक्स अमसुंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय हाई यामना टॉप टॉपा लाइव प्रोग्राम असी डिजिटल इंडिया की यूट्यूब चैनल सिंगदा संदोकली ngarang संदोकी अहानब एपिसोडता डिजी लोकर दा अहानब मीटिंग थमगनी ngasi phongba pause singi maroiba pausingi damak hauji okram umadini leire umadini thagachari suni Manipur Police के चाम कुंट्रा हुमदोई सुबा रेजिंग डे थौरम पांगथोखिबा जिरीबंगी बोरो-बेक्रा पुलिस स्टेशन दा लंदारखिबा युम कई कया अमांग अता थोखिबा अमसुंग पुलिस तगी लाखिबा खुटलाई सिंह फागतनबा अकनबा थबक लौखटली हाइबा डीजीपी राजीव सिंह ना फोंगदोखिबा वाफमना ngasi फोंगबा पाउचे सिंगी मरुइबा पाउ ओइरी मणिपुर पुलिस के चाम कुंट्रा हुमदोई सुबा रेजिंग डे पांगथोखरे मणिपुर की इरांग इलीगल इमिग्रेंट सिंह थोकहन बनी हाइबा मिनिस्टर बिश्वजित की वाफमना इचेल एक्सप्रेस की अहानब हेडलाइन तौरी सीएमएन बिरेन सिंदोकदबनी हाइना प्राइम मिनिस्टर दा पिसिन बचेरोलदा मिनिस्टर बिश्वजित की सही यावरीबदु मसा खंगलमद्रे हाइबा पाउना मणिपुर न्यूज की अहानब हेडलाइन तौरी पाव असी इम्फाल फ्री प्रेस सना लेबाक नहारोल की थौदांग संगाई एक्सप्रेस मणिपुरी मॉर्निंग बेल हुयनलान पाव पाउचे सिंगदसु तोंगान तोंगान बमोंग द हेडलाइन तौदुना अहानबा पाव ओइना फोंगली मार सिंगना थारकपा मतम हेक लोइखिबगा पुलिस ता कापसिलखरे मितेगी युम अनि मई थारमले दुकान अमा बोमना थुगाइखरे हाइबा पाउना सना लेबाकी अनिसुबा हेडलाइन तौरी पाव असिसु तोंगान तोंगान बमोंग द हेडलाइन तौदुना पाउचे अयामबदा मरुइबा पाव ओइना फोंगली बोरो-बेक्रा पुलिस स्टेशन दा लांदारखरे युम अहुम अमांग अता थोखरे जिरीबांगी कालीनगरदा स्कूल मई थाबगी थौदोक मितै फुरुपका मरी लैनदे हाइना जिरी अपुनबा लुपना फोंदोरकपा वाफमना पोकनाफमगी अहानबा हेडलाइन तौरी खुटलाई पाइबगी थवोंग हंथरबदी महौसागी पुंसीदा हलकनी पुलिस तगी लुट तौखिबा खुटलाई लिसिंग अनि चनिपान फंगले एक्सटोर्शन दा चेनबा मियोय चामा कुनमंगा फारे हाइना डीजीपी राजीव सिंह ना फोंदोखिबा वाफमना पाउचे असिगी अहानबा लमाइदा फोंगली म्यांमार अमसुंग मणिपुर की इरांगी फॉल नॉर्थ ईस्ट ड्रग की वाथोक हेंगल अकली हाइबा पाउना संगाई एक्सप्रेस मणिपुरी के अहानबा लमाइदा फोंगली मणिपुर पुलिस के चामा कुंट्रा हुमदोई सुबा रेजिंग डे थौरम पांगथोखरे चीफ मिनिस्टर ना स्टेट पुलिस पु थागतपा फोंदोखिबगी पाउना पीपल्स क्रॉनिकल की अहानबा हेडलाइन तौरी इंडिया ना मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी कायहनबा यारोय हाइबा मणिपुर इंटरनेशनल यूथ सेंटर की वाफमना मणिपुर मेल की अहानबा लमाइदा फोंगली एमएलए मंगा की डिस्क्वालिफिकेशन केस अक्टोबर 15 दा मखा ताबा वायल चथरगनी हाइबा पाउना हुयनलान पाउगी अहानबा लमाइदा फोंगली मणिपुर पुलिस के चाम कुंट्रा हुमदोई सुबा रेजिंग डे थौरम पांगथोखिबा अमसुंग चीफ मिनिस्टर एन बिरेन की मखादा स्टेट असिबु ड्रग फ्री ओइबा लमदम अमा पुरकनबा मणिपुर पुलिस ना होटनारिबा थबक सिंगबु मिनिस्टर बिश्वजित ना सिंथाखिबगी पाउना संगा एक्सप्रेस मणिपुरी की अहानबा पाव ओइरी सुनी थागचरी उमादिनी अरोइबदा मरोइबा पाव अमुक मुख्यमंत्री नोंथोमम बिरेन हाइरी लमफेलपा रिजुविनेशन प्रोजेक्ट ना पार्ट असि मौसागी फिबम दा हंजिल हनबा ngamle
Security Force ki apunba kangbu amana Thaubal Jila gi Irong Chingda thibomba gi thabak chathabada khusukulai kaya phagale amasong Pradhan Mantri Narendra Modi na ngasi Varanasi da lupa koti lising taruk chamarom gi project khara sangagani kharagi na jatra hungani pauloi jare